O psihologiji u svakodnevnom životu. O temama o kojima se ne govori glasno. Sve što biste trebali čuti barem jednom u životu. Psiholog i ja. Poštovani slušatelji, dobar vam večer. Evo, slušamo ovu našu špicu emisije. Kad je rađena ta špica, onda smo stvarno mislili da ćemo govoriti o temama o kojima se ne govori, o raznim tabuima, o onome što ljude muči u njihovoj rutinskoj, dosadnoj svakodnevici koja je uvijek sa svojim nekim izazovima. Nismo ni slutili da će nam glavne teme uglavnom se vrtiti korona, potres, ali na kraju ispadne uvijek da je naše opće stanje psihofizičko jedan veliki umor. Mada ima tu individualaca koji jednostavno ovo sve nekako proživljavaju na neki način da ih se sve to skupa puno ne dotiče u onom jako teškom psihološkom smislu. Međutim, to je naša emisija da ponekad podijelimo s vama neke savjete, mišljenja, neke prijedloge kako da se u teškim situacijama, pogotovo ako teškim i traumatičnim situacijama, bolje nosite sami sa sobom. Pa je s nama terapeutkinja i specijalizirana za traume gospođa Petra Brzović u studiju. Dobro večer. Dobro večer. Moram početi s tim pitanjem. Vi ste bili u Petrinji. Kakva su iskustva? Intenzivna, zaista. Ja sam u Petrinju otišla još prvi dan, jer jednostavno kad se to sve dogodilo, probala sam ostati u Zagrebu normalna, ali jednostavno nisam mogla niti biti normalna, niti ostati u Zagrebu i odvela sam djecu kod sestre, sjela u auto i otišla za Petrinju, ne znajući što me čeka. I zaista već sam taj put tamo je za mene bio vrlo intenzivan, bilo je puno vatrogasaca, puno hitni na cesti, nisam znala šta me čeka, na šta ću naići, bilo je već noć kad sam dolazila i stvarno sam se hrabro upustila, moram reći, ali zaista me samo srce vodilo i vjerovala sam da moram biti tamo i tako se i pokazalo. Stvarno, otišla sam direktno za vojarnu, da nisam išla prazna, skupila sam što god sam mogla već iz Zagreba, od prijatelja, od susjeda, od stvari, to sam prvo odnijela za donacije i onda sam rekla da sam došla pružiti psihološku pomoć jer sam znala da u vojarnu dovode civile prve koji su bili prikupljeni i koji su ostali na cesti i provela sam tu prvu večer tamo. Prvo sam radila sa jednom trudnicom koja cijeli dan nije osjetila bebu, a već je bilo u 36. tjednu trudnoće, pa je to bilo prilično izazovno i za nju i za njezinog partnera i za malog sina koji je bio s njima. Baš je bio onak prvi slučaj vrlo dobro da ste bili tamo. Da. Jer ne znam, u tom, sigurno je bio na početku metež kad se vatrogasci i dežurne službe skupljaju, HGSS pomagači, jednostavno, a ljudima treba terapeut, psiholog, vjerojatno je zapravo najteže to, znači nemamo vjerojatno neku dežurnu psihološku službu, iako nam najviše treba možda sad. Da, baš sam imala osjećaj da trebam ići tamo, iako nisam imala nikakav plan, iako nisam nikad bila u takvoj situaciji, imala sam osjećaj da sam došla i ušla u film nekakav akcijski, od helikoptera, od pasa, od ljudi, od vojske, od policije, vatrogasaca i svako malo sam morala sama sebe podsjetiti gdje sam i zašto sam tu i da se fokusiram i nekako sam samo išla iz trenutka u trenutak i pomagala kako je ko dolazio i gdje su me zvali i gdje sam bila potrebna i eto, tako je prošla prva noć i opet sam onda nastavila iduće dane odlaziti i drugi dan sam obišla svih 500 ljudi, što je pak bilo izazovno na svoj način. I zaista zamorno, ali mi je srce bilo na mjestu jer znam da sam učinila nešto što je tim ljudima makar bilo potrebno u tom trenutku, jer u toj cijeloj strci, u cijeloj jurnjevi od vojske i od vatrogasaca i svih ljudi niko nije mogao zapravo biti tamo, biti uz te ljude, naravno, jer su spašavali živote i koliko god sam imala osjećaj da nisam mogla puno pružiti u tom trenutku, jer stalno imaš osjećaj da treba još nešto više i da ovom nema kraja, ipak nekako vjerujem da
je bilo dobro da sam otišla i da jesam pomogla na neki način. Da, trudnica kao prvi, ajmo reći, slučaj ili pacijent ili prva osoba u potrebi koja je trebala vašu psihološku podršku je sigurno veliki izazov, ali što čovjek kaže, to je, mislim, beba u trbuhu je za svaku buduću majku ili već realiziranu majku, ali koja čeka novo dijete. Sama ta činjenica novog života je nešto gdje žene jedino na što misle je dobrobit tog malog ili malene u trbuhu. Vjerujem da je stupanj stresa te gospođe bio van svake razine. Kako ste joj pomogli? Što uopće čovjek može reći? U principu za početak sam bila uz nju, došla je i liječnica, pokušala je naći puls bebe, nije ga uspjela naći, onda su pokušavali dogovoriti nekako prebace do bolnice da ultrazvučne pogledaju, pa to nisu uspjeli, naravno su hitne bile posvugdje na terenu. Dok su oni rješavali taj logistički dio, ja sam bila uz nju, disala s njom, polako ju smirivala, pomagala da se spoji ponovo sa bebom, da šalje bebi ljubav onako kako mame znaju, zapravo intuitivno. I nekako smo tako i dočekali taj trenutak da ju zaista stave u vozilo, odvedu je u Sisak u bolnicu, našli su nekakav ultrazvuk, pogledali su je, beba je bila ok. I onda smo svi mogli odahnuti, ali stvarno tih par sati je bilo vrlo izazovno. Od ljudi koji su bili tamo, pretpostavljam da je taj šok, trauma, recimo ovo je specifičan slučaj, ali sama ta činjenica da se izmaklo tlo pod nogama, kakve su senzacije imali ljudi koji su kao i recimo i naši Zagrepčani koji nas sad možda najviše slušaju i u okolici Zagreba, nije nam to nepoznato, ali što je još njih mučilo? Pa u principu su svi bili apsolutno zbunjeni i nema nekakvog pravila da mogu reći ljudi su se ponašali ovako ili onako. Svako je imao svoj film i svoj način nošenja sa situacijom. Neki su bili apsolutno tupi i uopće se vrlo teško zapravo postavio nekakav kontakt s njima. Neki su našli strategiju šale, znači izbijali su šale na šta god su mogli i to je bio njihov način nošenja sa situacijom. Neki su se pribrali na način da su bili zahvalni da više nisu u onoj ruševini u kojoj su bili, nego da su na toplom, zbrinuti. Stvarno je svako reagirao na svoj način. Nijedna osoba ne mogu reći da je sad, eto, ju možemo staviti u nekakvu kategoriju. I to je sasvim normalno i to je zapravo zaista važno da svi znamo da svako od nas će reagirati u traumatičnoj situaciji na svoj način i da nema nekakvog prihvatljivog načina ponašanja. Znači šta god nam se događa, šta god osjećamo, šta god razmišljamo, ako kako god nam se tijelo ponaša je apsolutno u redu i apsolutno normalno. A pogotovo za ljude od tamo, s obzirom da su imali iskustvo rata, da već imaju jednu tako ogromnu traumu iza sebe, ova trauma je zapravo potaknula jedan veliki val retraumatizacije, da sve ono što nije bilo iscijeljeno od prije se podiglo na površinu. I zaista mislim da sad naredni tjedni i mjeseci zahtijevaju od svih nas koji možemo pomoći da smo prisutni i da pomažemo, jer evo mi u Zagrebu znamo kako je nas uzdrmao taj potres koji smo zapravo posljedično osjetili, a možete misliti tamo koji su stvarno bili ljudi jako uzdrmani, ostali bez domova, ostali možda bez dragih, bliskih ljudi, plus imaju to iskustvo traume koje vrlo vjerojatno rata nisu iscijelili. I još se trese. I još se trese i još ne znaju šta će biti dalje, naravno kao nitko od nas. Tako da mislim da smo tek na početku, da je ovo samo početak jedne velike priče ispred svih nas. Spomenuli ste mi disanje i da ste u sljedećim danima nastavili odlaziti u Petrinju. Na što se zapravo, na čemu se bazira ta psihološka pomoć? Je li to slušanje osobe, je li to dopuštanje da dio te njihove boli i straha pređe na vas ili su to nekakvi praktične vježbe koje provodite s ljudima, jer pretpostavljam da je to takvo stanje gdje čovjek, nije to kao kad mi vjerojatno dođemo vama na terapiju pa sad pričamo što nas muči, pa je sad to nekakva normalna situacija, nego ljudi su vjerojatno van sebe, to je, ugrožen ti je život, ti nisi došao sad riješiti neki svoj osobni problem, nego jesu li ljudi sposobni uopće primiti vašu pomoć?
Pa ovisi u kojem smo stadiju zapravo. U onom prvom stadiju kad su još ljudi u stanju šoka, ni ne radimo, niti je poželjno da radimo, da ljude ubrzavamo da prođu kroz proces. Jednostavno treba odpoštovati to stanje šoka i da i tijelo i cijeli živčani sustav mora se nekako prilagoditi ovoj novonastaloj situaciji. Ako bi ih gurali da brzo prođu kroz to, mogli bi nanijeti zaista puno više štete nego koristi. I opet, neki će moći pratiti upute tipa da prodube disanje ili ako su zamrznuti da protresu tijelo, da se sami sebe protapkaju ili da su u kontaktu sa mnom, da mi pruže ruke, da na taj način radimo sa tijelom, što je izrazito važno kod traume, dok će neki biti zapravo u takvoj traumi ili retraumatizirani od prije da će moj iskorak prema njima zapravo moći predstavljati još jedan oblik traume. Znači, moramo jako paziti da ne priđemo ljudima ako oni za to nisu spremni. Neki će zaista biti spremni i žudjeti za zagrljaje, međutim za neke, ako mi priđemo, bilo koja druga osoba preblizu njima, oni će to lako doživjeti kao mogući napad. Tako da moramo imati u vidu zaista tu pozadinsku priču svakog od nas, nevezano čak i za rat, nego to može biti bilo kakva trauma zlostavljanja, nekakvog odrastanja u nesređenoj obitelji, bilo kakvog silovanja, što god je moglo biti prije u životu da nije iscijeljeno, znači sad je to tu negdje pod površinom kao tempirana bomba i zato moramo paziti na koji način ćemo pristupiti svakoj osobi i jako voditi računa o tome da promatramo pojedinu osobu u datom trenutku, kako se ponaša, kako se kreće, kako razgovara, na koji način gleda prema nama, da li uopće gleda u nas ili ne, i onda sukladno tim informacijama odabrati strategiju i zapravo kako pristupiti pojedinoj osobi. Da, vjerujem da i vi kako ste se vozili na ta područja svaki dan ste sve to nosili u sebi i čovjek se mora i za sebe na neki način pobrinuti. Pretpostavljam da se i vama nakupljaju ta iskustva. Kako se vi, prije nego što se baziramo malo i na ovoj prvoj pomoći za naše slušatelje, kako se vi čistite, iscijeljujete ono što ste čuli i dio one boli, straha koji ste, pretpostavljam, primili, jer vjerojatno nije to da nekako na brzinu se možete kao čovjek, jednostavno to ostane pečat u vašoj duši, barem tog trenutka. Apsolutno, i ja sam čovjek u svakom slučaju i zaista mi je bilo teško i zaista sam i plakala kad sam se vozila i skupljala se, nisam mogla isto spavati tu prvu noć, kad god bi zatvorila oči samo su mi se vraćale scene i stvarno je za mene to jako teško i shvatila sam nakon 2 dana da moram napraviti pauzu, uzeti dan pauze, sebe dovesti u red da mogu opet se vratiti tamo, jer bi zaista krahirala. Osjetila sam da moje tijelo ne može više, jer je ogroman stres za bilo kog drugog, bilo kakvog vatrogasca, bilo kakvog vojnika, liječnika, kogod je tamo na terenu. To je izrazito veliki stres. Pogotovo kad sam se vozila kući, kad sam vidjela usred noći ljude još uvijek vani pred tim kućama uz vatru. Užasno mi je teško bilo da ne mogu pomoći tim ljudima. Morala sam vjerovati da će ih zaista skupiti vatrogasci, vojska, odvesti nas sigurno. Međutim, onda naravno sam primijetila da ljudi ne žele napustiti kuće, što se kasnije i saznalo i to danas znamo. Opet, to je posljedično traumi rata, oni su već jednom morali napustiti svoje domove i jednostavno oni ne mogu napustiti ponovo svoj dom. I to je apsolutno razumljivo. Koliko god možda nama zvučalo nelogično da oni odabiru biti na hladnom ili u autu pred kućom, a mogu biti negdje u vojarni ili negdje smješteni na toplom ili kod nekog od drugih ljudi koji mi nudi smještaj u Zagrebu ili negdje drugdje, moramo razumjeti taj unutarnji poriv da jednostavno oni nisu spremni sada napustiti to mjesto. Jedan od načina nošenja s traumom je da se smrznemo u tom trenutku i to je ono što se masu ljudi dogodilo. Su se smrznuli kako su izletili iz kuće, znači taj prvi instinkt je bilo bježanje i onda su se smrznuli i ostali tamo. I zato kažem, tek sad u narednim danima će se oni polako početi uopće suočavati sa tim što se dogodilo i tek sad ćemo vidjeti kako će se ljudi nositi i kako im pomoći na adekvatan način. Kad uzmete slobodan dan, što onda vi radite? To će nam sigurno pomoći nekad u našim budućim životima. Dakle, kad te život toliko stisne, taj žrvanj i sve, da više sad neovisno o ovoj situaciji, nego više
ti bi izvadio bi se iz svoje vlastite kože, otvorio bi taj ciferšlus, ogulio bi sve sa sebe, otišao na Bahame i vratio se za tjedan dana. Što kad bi si čovjek poželio uzeti slobodan dan, što onda radimo? Da se na brzinu vratimo, da se iscijelimo na brzinu, da se vratimo sebi? Pa opet je jako individualno i vraćamo se na one najosnovnije rituale. Znači za mene je to bio san, odnosno pokušaj spavanja i da si dozvolim da sam tupa, da sjedim i da ništa ne moram. Znači da se ne forsiram da ja sad opet nešto moram jer sam iz onog ogromnog stresa i adrenalina dojurila i onda sam ostala tupa. Zaista mi je bilo nužno da si dozvolim tu tupost, što s jedne strane bilo jako izazovno jer sam imala silnu želju opet se vratiti tamo i nastaviti jurit, pomagati, ali sam bila svjesna paralelno da moram se zaustaviti i odtupiti taj dio. Zatim za mene je to yoga u svakom slučaju, znači da vježbam, bilo kakva fizička aktivnost je apsolutno preporučljiva. Da se brinemo na najosnovnije stvari od pravilne ishrane, sna, hidratacije, znači da unosimo dovoljno tekućine u tijelo. Znači te neke najosnovnije stvari moramo se pobrinuti. Ja sam isto primijetila kad sam bila tamo da dok me nisu pitali na večer da sam jela, da sam shvatila uopće nisam jela taj dan. Znači stvarno si u nekakvom drugom stanju i onda je nužno kad se uspijemo izvući da se vratimo u nekakvu rutinu i da pokušamo se pobrinuti za to. A onda naravno bilo kakvi načini i bilo kakvi rituali koji inače za nas znači nešto. Da li je to vježbati jogu, da li je to otići se prošetati, da li je to nazvat prijateljicu, da li je to isplakat se, otići na masažu, leći se u kadu, što god je za svakog od nas važno, to trebamo učiniti. Napraviti na svoj dan odmora od života. Zanimljivo je ovo da treba se pobrinuti za svoje fizičko tijelo broj 1. Vjerojatno ljudi koji su napeti ili koji su prošli kroz ove stresove, čak i ovdje, nit bi jeo, nisi više ni sigurno jesi spavao, nisi spavao. Ljudi zapravo jako brzo zaborave ko bi sad pio 1,5 litru vode, ali recite nam nešto o toj važnosti ulaganja u te osnove svog fizičkog tijela da bi psihički bili dobro. Pa ono što se zapravo događa kad smo u tako jako visoko stresnoj situaciji i pogotovo kad doživimo traumu je često se događa ta disocijacija da se odvojimo bilo od tog događaja koji se događa ili od samog tijela. Znači jednostavno nam bude preintenzivno zanositi se sa onim što se događa da se odvojimo. I ako onda vraćamo pažnju na svoje tijelo, ako se počnemo opet brinuti i podsjećati da jedemo, da pijemo, da spavamo, da se krećemo, vraćamo se zapravo energetski u svoje tijelo i opet bivamo prisutni sada i ovdje. I to nas automatski zapravo stavlja u jednu bolju poziciju. Apsolutno. Nužno. Da možemo bilo šta dalje. Ljudima se sad događa, također i u Zagrebu, sve i svašta. Nekima se kad jedu imaju osjećaj, mislim stvarno se tlo i trese, ali se konstantno im se ljulja. Dakle, stol, legnu u krevet pa se ljuljaju, pa se zamisle kajak sad se namjerno zamislim da se ljuljamo u suprotnom smjeru, pa ne znaju više da se to ljulja ili ne. Liftovi koji su nam bili prije najnormalniji način uspinjanja zgradom su kroz neko vrijeme na stranu otišli. Ljudi se boje, svaki šum, nekakav kamion, neko ima stari auto, lupa vratima, je li on to sad jako zalupio, zaka ima tak stari auto, dakle svi su malo na iglama. Možda imamo nekoliko tih praktičnih savjeta kako si možemo pomoći da se riješimo tog trenutka stresa, a možda i da nekako pojačamo kvalitetu života jer izgleda da ova situacija kao i korona i potres i sve takve situacije jednostavno sad već traju dosta dugo vremena. Da, ono što mislim da je zapravo za sve nas jako važno je da promijenimo i samo gledanje na situaciju koja se događa i da počnemo doživljavati ovo što nam se događa kao priliku za rast i da zapravo spoznamo neke nove stvari o sebi i nove snage koje, ili zapravo staru snagu koju nosimo u sebi, a nismo uopće bili svjesni. Zaista vjerujem ako ćemo mudro prolaziti sad kroz naredne dane i tjedne, da ćemo izaći iz svega ovoga puno snažniji nego što smo prije bili i da ćemo zapravo moći se okrenuti i reći sami sebi, ma gle, ako sam ovo prošla ili prošla, mogu bilo šta.
Hoćemo li mi automatski narasti ili postoji nekakav način da, kad kažete da mudro prođemo? Ja vjerujem u nas kao ljudska bića da apsolutno smo otporni i prilagodljivi, inače ne bi ovoliko opstali, tako da mislim da jednim dijelom samo po samoj prirodi nas će se to dogoditi, a svakako ako smo svjesni u cijelom ovom procesu sebe i ako zaista se brinemo da evo što zdravije prođemo kroz cijeli ovaj period, ćemo biti još svjesni svojih kvaliteta i vrlina koje nosimo u sebi, ako ih nismo bili svjesni. Dakle, brinuti se za svoje zdravlje. To je zanimljiva zapravo pretpostavka da aktivno moramo razmišljati o sebi. Možda neka i doza sebičnosti u smislu da smo možda na neki način toliko pod stresom da zaboravimo te osnovne stvari, ali recimo evo to možemo izdvojiti, budite pažljivi prema sebi i prema svom organizmu kako bi mogli nastaviti svoj put da dalje. Ne krahiramo, jer neminovno, mislim ono što znamo danas i što sva istraživanja dokazuju da i oboljenja na fizičkoj razini se pojavljuju kao posljedica svega onog što je bilo na nekakvoj mentalno-emotivnoj razini koje nije bilo iscijeljeno i onda se manifestiralo na fizičkoj razini, tako da stvarno apeliram na sve nas da se brinemo za sebe i da, kao što ste rekli, možda i budemo sebični, ne na ružan način, nego stvarno da se okrenemo i pobrinemo se za sebe, jer tek tada ćemo moći se brinuti i za druge, pogotovo i za našu djecu i za osobe koje su nam najbliže. Kako prevladati strah? Jednostavno nas je strah. Prihvatiti prvo da je normalno da nas je strah, jer smo stvarno bačeni u sasvim nešto što je bilo totalno nepredvidivo i neočekivano, i ne očekivati od sebe da smo na gumbi, da se ne bojimo. Znači 95% našeg uma je podsvjestan um i mi sa ovih 5% svjesnog uma se možemo uvjeravati do preksutra da se ne trebamo bojati kad naše tijelo vrišti. Jednostavno se trebamo dozvoliti, ok, strah me je i u redu je da me je strah i vjerujem da imam u sebi sve što mi treba i da ću imati podršku izvana da to prebrodim i da naučim kako izaći iz ove situacije. Normalno je da se svi bojimo. Bilo bi suludo očekivati da se ne bojimo. Dakle, nekakva razmišljanja na način strah me je, ali mogu ja to? Čak ni ne znam što sve mogu, ali mogu. I u redu je da ne znam kako ću moći, ali vjerujem da ću moći. Mislim da je to glavna vodilja za sve nas. Vjerujem da će se pojaviti rješenje, vjerujem da će se pojaviti pravi ljudi koji će mi pomoći, vjerujem da ću se naći u pravoj situaciji na pravom mjestu i da ću biti ok. I idemo dan po dan. Idemo sat po sat. Za početak. Onda ćemo dan po dan, pa ćemo polako sve dalje i dalje. Moguće da se, što je mnoge zapravo ljude na neki način kad je došlo do toga iznenadilo, da se mi automatski prilagođavamo nekim situacijama. Nekad smo se, kad je došao prvi slučaj korone, se pojavio u zemlji ili u nekakvoj tvrtki, mi smo svi bili u nekakvom kontekstu, evo, prodrla korona tu pa tamo, bio je velik strah. Kasnije, kad je došlo do drugog vala, kad smo trebali biti možda i najzabrinuti, opet smo to nekako drugačije shvaćali. Što se tiče onog potresa u 3. mjesecu, sigurno smo u 3. mjesecu imali jedan osjećaj, pa u 7. drugi, pa u 10. treći, a sad kad se dogodilo ovo, opet jedna druga priča. Izgleda da se mi automatski adaptiramo. Zato kažem, mi kao vrsta smo stvarno izdržljivi i adaptiramo se, tako da je to jedan veliki bonus i to se trebamo isto prisjetiti da možemo svašta i da smo zaista čudesni. Spomenuli ste me na početku emisije kad ste radili sa žrtvama potresa u Petrinji, disanje, dodir. Što bismo mogli reći našim slušateljima? Evo, čula sam neke preporuke kad osjetite da vas strah paralizira, to trešnja tijela, možda slušanje nekih koračnica, valcera, nekakve takve budnica, takve nekakve hrabre glazbe. Što su ovakve stvari kad nas malo preplavi ta tjeskoba ili se dogodi neka trešnja koja nas praktički paralizira? Što bi bilo prvo, osim tog vjerovanja da ćemo moći, da smo snažni, da će se prirodno naš organizam, ali da se moramo brinuti za njega, da će se prirodno prilagoditi? Što su ovak neke stvari koje nam mogu pomoći, a da su neki trikovi? Znači, prvo je to i osnovno da si kažemo, ok, ako smo zaista u paničnom napadu, ovo je panični napad i to će proći. Ok, već sam to preživjela ili preživio i
bit ću ok. Onda obratiti pažnju na dah. Ono što se događa je kad smo u takvoj situaciji da vrlo plitko i vrlo ubrzano počnemo disati, a kad počnemo produbljivati naš dah i pokušati da nam svaki izdah traje dulje od udaha, ono što se događa je da se taj simpatički dio živčanog sustava umiruje, a parasimpatički, znači onaj koji nas vraća u stanje recimo mira, ravnoteže, aktivira i nekako se već na taj način dovodimo u balans, jer tijelo dobiva poruku, ok, ako mogu duboko disati, znači da sam ok. I onda polako se vraćamo u stanje mira i ravnoteže. Rekao bi čovjek, samo da vas kratko prekinem, a mi nešto po ono što znamo iz ovog posla, da kad ti fali zraka da trebaš jače udahnut, međutim to je krivi put, jer onda samo čovjek pumpa taj svoj volumen pluća i dolazi do neke hiperventilacije, a htjela bi samo da još jednom podcrtamo da taj izdah, da je ključ u izdahu, da je izdah koji duže traje od udaha ono što nas opušta, umiriti. A ne da više udahnemo zraka. Međutim, ima naravno situacija kad vrijedi obrnuto, znači situacija ako mi trebamo stvarno odreagirati, ako trebamo potrčati, ako trebamo se obraniti, onda nećemo udahnuti. Sjediti i mirno disati, nego zaista treba koliko treba zraka treba. Da. I jednostavno produbiti disanje, jer ono što se zna isto dogoditi u traumi je da kolabriramo, znači da jednostavno uđemo u takvo stanje smrzavanja, što mi zovemo, da jednostavno nas nema u tijelu. Onda nećemo duboko i mirno disati, nego ćemo ići razbuditi osobu. Opet to treba raditi pažljivo i nježno, jer su zaista osobe vrlo krhke u tom stanju i stalno treba promatrati i biti u kontaktu s tom osobom, znači sa cijelom njom, znači i od, kao što sam rekla, i pogleda i načina na koji diše, načina na koji drži tijelo, da bi donijeli pravilnu odluku opće šta napraviti sa disanjem, koje upute dati, šta napraviti sa tijelom. Ako je tijelo stisnuto i smrznuto, ono što bi preporučila u svakom slučaju nakon traume je da se istresemo. Znači, da li je to bilo nekakva saobraćajna nesreća, normalno ako nismo ozlijeđeni da je nešto slomljeno ili nekakvo unutarnje krvarenje. Ali bilo kakav stres, bilo kakav šok, trebamo to istresti iz tijela. Dakle, samo tresamo svoje tijelo, ruke, noge. Tresamo tijelo, tako je. Da možemo se pustiti muziku, možemo se isplesati. Bilo kakva fizička aktivnost, jer to je ono primitivno u nama, kak životinje kad dožive nekakav stres, šta naprave? One se stresu. Protrese se i pas, i mačka, i tigar, svi se protresu nakon nečeg što se dogodilo i onda su mirni, nastave dalje normalno. Što nam se zapravo dogodi kad se tak protresimo? Jednostavno otpustimo višak energije u tijelu koji u protivnom ostane zarobljen i onda dugoročno se može pojaviti i bolest na fizičkoj razini. Dakle, tresimo se sada. Dišimo malo dublje i tresimo se. Radimo stvari koje nas ispunjavaju, vesele, i taj socijalni kontakt je isto važan. Naravno, birati osobe koje su tu da nas podrže, a ne da nas povuku još dublje i niže dole. Ako primijetimo da imamo takvu osobu u blizini, potruditi se da osiguramo stručnu pomoć za takvu osobu, ali svakako se brinuti za sebe da bi se mogli onda dalje brinuti i za druge. Ako nam godi šuma, šetnja u šumi. Apsolutno. Sad je trenutak, nećemo sad u ovom trenutku nećemo odlagati. Nećemo uzemljenje, ali kad ću imat vremena, onda ću si priuštiti masažu. Ne vrem sad, viš kak sam u komi, kuću još i na masažu. A baš te stvari nas zapravo vraćaju. Da. Pitanje trajanja određenog osjećaja nakon određene traume. Ljudi koji su svi različito doživljavaju određene događaje. Neko mogao reći, dobro, kad je, recimo sada se nije dogodio ali kad je bio potres, ti se još ne voziš liftom, ili koje je očekivano ili kad se mi moramo zabrinuti nad samima sobom, koje je očekivano vrijeme da neke stvari, ajmo reći, prebrodimo. Jel to uopće možemo očekivati od sebe ili jednostavno dok nam nije nam dobro i ne treba nas biti sram reći da nam nije dobro? Apsolutno nas ne treba biti sram. Znači, na sve što proživljavamo, sram i krivnja je zadnje što si trebamo još nadodat. Nema nekakvog pravila da možemo reći, sad nakon 14 ili 16 dana, ako nisam dobro, znači da onda stvarno nisam dobro, trebam pomoć. Ali ako primijetimo da kroz narednih nekoliko tjedana ili mjeseci ne
uspijevamo živjeti normalno, da smo i dalje u velikom strahu, da ne možemo spavati, da se ne osjećamo fizički ili mentalno, emotivno dobro, onda zaista trebamo potražiti pomoć. Do tada sve ovo što smo sad pričali trebamo uvoditi u svoj život, brinuti se za sebe, brinuti se da imamo tu rutinu, ali i te stvari sve ono što nas njeguje i čuva i hrani na neki način će nam pomoći da se lakše vratimo. I opet ne osjećati se loše ako se osjećamo loše, jer to ne mora nužno biti vezano sa ovim događajem, nego kao što smo menuli, moguća je retraumatizacija, može biti da nam je isplivalo nešto od prošlog potresa ili od neko sjećanje iz djetinjstva ili nešto što je kasnije bilo u životu, a nismo isprocesuirali, jednostavno za naš organizam bude previše toga u ovom trenutku i onda trebamo blagosloviti taj trenutak da je još došlo vrijeme da to iscijelimo. Šta god to je. Dalje je to samo vezano za ovaj događaj, dalje su se nanizali nekoliko njih pa nam se sad prelila čaša. Ok, trebam pomoć, idem si pomoć, idem vidjeti šta mogu dalje napraviti i korak po korak to rješavati. Malo ćemo zasvirati pa se onda vraćamo baš toj temi iscijeljenja, jer jedna od zanimljivih stvari koje ste tu rekli je da se neke stvari mogu iscijeliti onak kak se spada, pa da nas ne proganjaju cijeli život. Okay. Look around you, look down the block from you, the lonely faces that you see. Are you sure this is where you want to be? These are your friends, but are they real friends? Do they love you as much as me? This is where you want to be. You seemed in such a hurry to leave this kind of life. Cause so much tears and misery. So look around, take a good look at all the lonely used to be. Are you sure this is where you want to be? Don't let them show you now. Really didn't want to cry. Oh, lady, teardrops seem for me. So look around you, take a good look at all the lonely used to be. Are you sure this is where you want to be? Are you sure this is where you want to be? Vraćamo se u našu emisiju. Terapeutkinja Petra Brzović je s nama. Počeli smo sa Petrinjskim potresom i žrtvama stradalima u potresu koje ste obilazili proteklih dana. Sad smo vas eto malo zamolili da dođete i nama pomoći u emisiju. Kažu neki da su osim zdravstvenog osoblja i ovih dežurnih službi i tih ljudi koji su na prvoj crti, novinari, vjerojatno i mi koji čitamo vijesti i ostalo, isto dosta pod stresom jer sve prolazi kroz taj filter. Kažu nemojte se, dragi ljudi, držati medija kao pijan plota, dozirajte ih, stavite ih na stranu, a kako smo mi ti koji smo filter za informacije, onda ne možemo ih staviti na stranu, pa kažu da i nama prije svega potrebna podrška, pa hvala što ste došli. Apsolutno. Jedna od važnijih stvari koje smo čuli je da treba prihvatiti da to kako se osjećamo je normalno. Zašto nam je toliko teško priznati sebi naše osjećaje? Možda bismo voljeli da smo snažniji ili sad kao ovo nešto govori o nama, to što
nas je možda nekad nas hvata iracionalan strah? Pa baš to, velika većina nas zapravo se još uvijek nose s tim osjećajem da nismo dovoljno dobri i da stalno trebamo još nešto bolje i da stalno još trebamo nešto. I onda kad se nađemo u situaciji da zaista jednostavno, pošto smo i rekli da 95% nas je nesvjesno i to sad vodi kolo i nad čime ovih 5% svjesnog uma nema baš kontrolu, onda je jako teško nositi se s tim da evo smo tako ne dobro po nekakvoj našoj subjektivnoj procjeni. Očekujemo od sebe da smo sređeni, da smo fokusirani, da funkcioniramo, umjesto da se okrenemo na drugu stranu, da vidimo kako možemo biti nježni prema sebi, kako da se više sami sebe podržimo, da se više volimo i da smo sami sebi prijatelj prvenstveno, da smo si tu za sebe umjesto da se špotamo, da se kudimo, da smo ljuti na sebe, da stvarno iskoristimo ovu priliku da naučimo voljeti sebe i brinuti se za sebe. Mislim da ako se svi okrenemo prema tome, da ćemo stvoriti sasvim jedan novi svijet. Da, jel možemo li mi uopće izracionalizirati sve naše obveze i sva naša očekivanja od samih sebe? Je li ta racionalizacija bilo čega? Na primjer, kad nije bilo još ovog zadnjeg potresa, dogodio se onaj u 3. mjesecu, pa je bilo rečeno nekih 140 godina nije prije toga bilo takvog potresa, pa smo mi onda mogli reći, racionalizirajući stvar, pa eto neće ni sljedećih 140 godina, dobro, ovo nas je demantiralo, ali koliko je važna ta racionalizacija da ipak nekako se stalno vraćamo da si govorimo neke stvari. Kakva je moja zgrada? Je li moja zgrada čvrsta? Da jednostavno realno opet sagledavamo koliko nam to može u toj priči pomoći. Da pokušamo taj svoj koji ipak neke određene stvari zna upogoniti. Apsolutno, mislim stvarno sve kreće od naših misli i odabir naših misli je izrazito važan. Ono što je super je da mi kao ljudi smo skloni filtrirati stvari i možemo zaista se usmjeriti da ih filtriramo na način da pamtimo one dobre stvari i da se usmjeravamo na dobro. Međutim, ako smo došli u nekakve godine, a da nismo se do sad bili posvetili radu na sebi, da nismo radili na isciljenju nekih stvari iz djetinjstva, da nismo radili na promjeni nekakvih uvjerenja koja do sad nisu bila podržavajuća za nas, da nismo radili na toj ljubavi prema sebi o kojoj smo sad malo prije pričali, onda će to sad sve isplivati i biti veliko vrijeme za veliko učenje. Rekli ste na početku ovog razgovora da trebamo ipak vjerovati u svoju snagu, jer je imamo, čak i kad nas je strah, i taj jedan kontradiktorni moment da smo sad najustrašeniji, najbespomoćniji, a kao rastemo i jačamo se po prirodi stvari. Koliko smo mi, ne znam sad, sposobni da stvarno u to povjerujemo i da filtriramo dobre i pozitivne misli? Što kad se negativne misli i strahovi jednostavno roje i jači su od nas? Što je apsolutno isto tako normalno. Znači, postoji mnogo tehnika s kojima si možemo pomoći, ali to zaista zahtijeva svakodnevni rad. Znači, ne možemo očekivati od sebe da smo na gumbi i da ćemo se u jednom trenutku prebaciti iz jednog stanja u drugo. Zaista to zahtijeva da postanemo svjesni svojih misli, da postanemo svjesni prema tim mislima svojih uvjerenja koje nosimo, da onda radimo na tome da otkrijemo od kud ih zapravo nosimo, s čim je to povezano, na koji način smo odrastali, što se događalo u našoj okolini kad smo bili mali. To sve nas formira kao osobe. Stekli smo neka određena uvjerenja kad smo odrastali, preuzeli smo ih od okoline, od svojih roditelja, njihov način gledanja na svijet, na sigurnost, na život, na bilo što. Pokupili smo kao spužvelj, kao djeca, zaista gledamo u svoje roditelje ili u one koji se brinu za nas kao naše uzore i što god oni rade, za nas je to tako kako je i jednostavno kopiramo. Dok ne dođemo malo odrasli u dob, kad postanemo malo zreliji, možemo se okrenuti i preuzeti odgovornost za svoj život, za sebe i vidjeti šta mi danas služi, a što ne, što je vrijeme da promijenim, što želimo staviti u svom životu. Naravno, ovo sad govorim malo više kad nismo u ovoj intenzivnoj situaciji s potresom, ali potres je to samo potencirao. Znači, opet je ovo izvrsna stvar da vidimo koja to uvjerenja o životu ja imam. Koje uvjerenja o odnosima imam, o bilo čemu. Znači sve što nam sad isplivava, ako bi uzeli trenutak i zapisali
i osvijestili koja su to uvjerenja, jako puno zapravo već dobivamo materijala da možemo si pomoći da to promijenimo i na drugi način kreiramo svoj život od sada nadalje. Recimo da je nekom se dogodila neka trauma kad je možda bio dijete ili nekad u životu. I jednostavno ne može prestati na neki način žaliti sebe jer se to baš njemu dogodilo i nosi to u sistemu bez obzira da li je zbog toga ljut ili je zbog toga ogorčen na cijeli svijet ili je zbog toga jednostavno beskrajno tužan i ne može nikako saprati tu tugu iz sebe. I da osvijesti sad recimo da je to nešto što ga prati i što mu stalno zapravo daje informaciju tebi se nešto dogodilo, to još uvijek tebe kao osobu sputava da budeš sretan. Što s tim? Kad i osvijestimo, ne možemo onda kao odjednom reći, ali kao dobro, opraštam, ne znam, sebi, nekom. Šta radimo s tak jednom osvješćenom mišlju da se nešto prije dogodilo? Pa upravo ovo što ste spomenuli, taj oprost je primjerice izrazito važan. Znači, raditi na tome da prihvatimo da što god se dogodilo. Točka. Da prvenstveno učimo razvijati ljubav prema sebi, prema onom malom djetetu. Najčešće su to neke traume koje su se dogodile kad smo bili maleni, da kroz razne terapeutske načine, makar to bilo, evo ako svako sa sobom doma sad radi, da uzmemo bilježnicu, dnevnik, da pišemo na primjer pismo tom malom djetetu kojem se to dogodilo, da mu damo do znanja da smo tu za njega. Možemo zatvoriti oči, umiriti se, ući u stanje meditacije i zamisliti da je to maleno dijete s nama, da mu dajemo ljubav koju tad nije moglo pružiti, koju mu tad nismo mogli pružiti. Znači, danas mi kao odrasle osobe preuzimamo odgovornost za svoj život i isto tako se okrećemo unazad da prigrlimo to maleno krhko dijete koje je bilo nezaštićeno, ozlijeđeno, napušteno, ostavljeno ili što god je bilo i da mu damo do znanja da smo sada tu za njega. Opet, kažem, nekad se, pogotovo kad, pošto najviše radim kroz hipnozu i najviše radim u hipnoterapiju, u takvim situacijama se u samoj terapiji jako brzo postiže promjena jer dolazimo baš u taj trenutak kad se to dogodilo i onda ova osoba koja je danas odrasla i zrela zaista pomaže tom malenom sebi, što ne znači da mi to sami ne možemo isto tako napraviti u tom procesu doma, na primjer pišući taj dnevnik, pišući pismo, radeći meditacije sa unutarnjim djetetom, da jednostavno prizivamo to dijete nazad, da ga smjestimo negdje unutar sebe, možda u svoje srce, da se prisjećamo da je to maleno dijete u sebi, pa kad činimo sve ove stvari o kojima smo pričale, primjerice da se brinemo da zdravo jedemo ili da odemo na masažu ili da se isplešemo ili što god nas veseli, da znamo da se time brinemo za to malo dijete u nama. I da iscijeljujemo zapravo i te traume. Tako je. Brinuši se sada recimo oko sebe, odnosno svih nas koji smo pogođeni strahom od virusa i potresom, da kroz sve te postupke možda i rješavamo te neke priče. Apsolutno. Zašto je bitno pisati? Zašto ne možemo samo misliti? Recimo prisjećati se i čak i u odrasloj dobi ako nam se nešto dogodilo što bismo voljeli jednostavno da se nije dogodilo. Zanimljivo je ovaj trenutak gdje kažete to se dogodilo i točka. Nemojte više to stalno. Ali opet mi kroz to zapisivanje radimo nešto drugačije nego što radimo kad o tome mislimo. Apsolutno. Baš zato što dok pišemo ulazimo u stanje hipnoze. Kad se umiruje i jednostavno si pružamo priliku da se otvore ta vrata prema našem unutarnjem svijetu i najčešće dok pišemo čuda izađu van koje ovako dok bi pričale jedna s drugom uopće nam ne bi došlo. I kad radim s ljudima i kad vodim tečajeve, pogotovo kad je više ljudi, evo sad sam vam rekla malo prije da smo imali nekoliko stotina ljudi na tečaju, ne mogu sa svakom osobom pojedinačno raditi. I onda je pisanje jedna od tehnika koje svako za sebe radi. I čuda izađu. Ljudi jednostavno ne mogu vjerovati nakon tog procesa pisanja što su sve zapisali, što su sve spoznali o sebi, jer ni u peti nije bilo čega su se prisjetili prije samog početka pisanja. Dakle, mi pišemo o određenom događaju i upućujemo to pismo samome sebi, bez obzira vjerojatno u kojoj dobi se događaj dogodio, i obećajemo da ćemo se brinuti za to svoje unutarnje povrijeđeno ja.
Da, isto tako je jako važno da damo obećanje koje je realno. Znači da ne dajemo obećanje ja ću tu biti za tebe i sigurno sam tu, a zaista u ovom trenutku još nismo baš sigurni da li to možemo. Ali ako primjerice kažemo da ću sve od sebe svaki dan, da sam sve prisutniji tu za tebe i da ću ti se vraćati svakim danom, onda je to već i onom unutarnjem malom ja realnije, pa će nam lakše vjerovati i brže se iscijeliti. Zaista moramo paziti da si ne obećajemo one stvari koje ne možemo ispuniti jer ćemo izgubiti povjerenje. Je li opasno za nas kad raskopavamo stvari iz prošlosti pa onda ne znamo što s njima? Ili je sasvim prirodno da sve to raskopamo, zapišemo, zalijemo sa litrom suza preko tog papira, pa je i to jedan način oporavka? Apsolutno jedan jako važan način oporavka. Pogotovo plakanje, za mene nema ljepšeg znaka nego kad mi neko kaže ja sam se tako isplakao, ili kad u terapiji mi ljudi plaću, onda stvarno znam da smo pogodili tamo gdje smo trebali i da te suze zapravo ispiru ono sve što je bilo zamrznuto i zaleđeno u nama. I s tim papirom nakon što napišemo možemo opet učiniti što god želimo. Možemo se ostaviti, a možemo odlučiti zapaliti ili baciti u vodu, zakopati, što god. Znači opet je to nekakav ritual gdje zaokružujemo tu priču i ostavljamo ono što je bilo iza nas i onda jednostavno ostane sjećanje na taj događaj, ali nema više tog emotivnog naboja. Nema više tuge, nema više krivnje, nema više srama, nema potrebe da okrivljavamo nekog drugoga, nego evo baš to što smo rekli. Dogodilo se, ok, idem dalje. Jer mi smo to zapisali kao nekakav događaj. Nekad će biti potrebno više pisanja. Ne kažem da će jedno pisanje iscijeliti nekakvu traumu, ali je jako, jako važan alat, divan alat koji zapravo tako uzimamo zdravo za gotovo i mnogi ljudi imaju jako veliki otpor prema tom pisanju. Baš iz tog razloga što negdje podsvjesno znamo da kad krenemo će čuda izaći, ali stvarno svi zaslužimo da sjednemo i pišemo kada nam je teško i da si dozvolimo da to izađe iz nas, da se isplaćemo i zaista iscijelimo ono što nosimo. I onak nosimo to u sebi. Onda eto, još tih sat, dva da i napišemo i isplaćemo se stvarno isplati. Nekad se čini nekim ljudima da postoji u njima more suza i koliko god mi plakali nad određenim možda događajem, sad vi imate puno više iskustva nego ja, ali pretpostavljam da su neki ljudi nekako kaže se lakši na suzi pa im lakše to ide, ali to ne prestaje. Ti u nekom trenutku misliš da ćeš završiti sad s tim plakanjem, pa je to gotovo, međutim to samo teče. Sad što kad se to počne događati? Da li mi stalno sami sebi radimo neke situacije koje nas iznova možda na neki način traumatiziraju, odnosno mi se čistimo, ali s druge strane opet se podsjećamo na nešto što nam se dogodilo, pa kao da stalno doljevamo malo vrča tih suza u tu svoju svakodnevicu. Možemo li previše plakati? Pa ne bih rekla da možemo previše plakati, ali možemo upasti u zamku žrtve. Znači možemo... Sažaljevanja nad samim sobom. Sažaljevanja nad samim sobom, što u jednom trenutku nam zapravo uopće nismo svjesni toga, pa se opravdavamo da smo mi jadni, da nam se to dogodilo, a nesvjesni da time prolongiramo sam proces iscjeljenja, da dajemo moć i dalje svoje prošlosti ili toj nekoj osobi koja nas je povrijedila, umjesto da uzmemo svoju moć nazad, da oprostimo toj osobi, da vidimo šta smo naučili iz te situacije. U krajnjem slučaju smo dobili priliku da naučimo voljeti sebe više nego što smo se voljeli prije i da idemo naprijed. Kako izbjeći tu zamku? Tako da prvo osvijestimo da li se žalimo i da li jedan dio nas ipak uživa u toj ulozi žrtve, što mnogi od nas zaista, pogotovo na ovom našem području, su skloni. Ja za sebe mogu prva reći da je to bio jedan meni jako otriježnjujući trenutak kad sam spoznala da sam se žalila i da sam bila u toj ulozi žrtve, jer sam tražila pažnju na taj način. Znači kad sam počela raditi na sebi prije nekih 20 godina, mi je to bilo jedan veliki šamar da sam se otrijeznila i shvatila, ok, či ako stvarno želim bolji život za sebe, onda je vrijeme da se prestanem žaliti i da preuzmem odgovornost za sebe sada i ovdje i da krenem raditi na tome da to iscijelim, umjesto da sam jadna ja i dalje godinama. Tako da svi mi to imamo u sebi i svi imamo taj dio koji
voli biti žrtva, ali kad ga prepoznamo, kad mu damo pažnju i pretvorimo to u svoju moć i preuzmemo svoju odgovornost za sebe i svoj život, onda nam više nema kraja. Što s ljudima koji recimo misle da nemaju takve misli, da nemaju takve osjećaje, da ne mogu plakati, da jednostavno njihovi vlastiti osjećaji ne dopiru do njih, a vi kad biste malo porazgovarali s njima vidjeli biste da su neka njihova ponašanja rezultat nekih duboko zatomljenih stvari ili jednostavno obrazac ponašanja koji ne dopuštaju čovjeku da plače, da bude slab, da prihvati da mu se nešto dogodilo što ga je povrijedilo. To je opet jedan od načina preživljavanja. Znači jednostavno smo odabrali u nekom trenutku na taj način se štititi. Jednostavno smo se digli bedeme oko sebe da nam ne bi nešto novo ušlo što bi nas povrijedilo i da se ne raspadnemo. Ide opet u tom slučaju polako, korak po korak. Nije niti dobro nekog gurati u nekakvu veliko naglo razrješenje ako oni nemaju unutarnje resurse da se mogu nositi sa time. Znači u svakom slučaju prvo moramo raditi na tome da ta osoba izgradi taj osjećaj unutar sebe da se može nositi s čim god se susretne i onda polako to otvarati i skidati te slojeve koje smo stvorili oko sebe i polako si dozvoliti da izađe što god treba izaći. Kako vi probijete osobu, kako dobijete njeno povjerenje ili koji je ono prvi trenutak kad vidite da to prvo što morate imati, a to je suradljiva osoba, da će tu biti prva prepreka? Apsolutno, ali imam i zapravo i tu sreću da radim s ljudima koji žele raditi na sebi. Znači da mi ljudi zaista dođu koji su spremni raditi na sebi i da ne moram, mislim niti mogu ja raditi umjesto njih u svakom slučaju. Ja kad radim zapravo vrlo intuitivno i jednostavno svoj racionalni um stavljam skroz na stranu tada i skroz sam stojao s tom osobom i pratim te neke suptilne signale, znakove koje smo spomenuli malo prije i samo puštam zapravo da me vodi, da promatram što mi sljedeće izgovara, na koji način drži tijelo, gdje su ruke, kako su ramena, gdje je pogled, ok, ako je hipnoza ima zatvorene oči, ali znači zaista osjećam tu osobu i slušam taj svoj unutarnji glas da me vodi i da vodim osobu dalje kroz proces. Kažem, nema jednog načina, znači u tom terapeutskom radu nema sad nekakvog blueprinta, nekakvog plana da sad se mi možemo sjesti sa svakom osobom po nekakvoj tablici proći i da ćemo tak pomoći osobi da se složi, nego baš taj osjećaj za osobu je jako važan. Kako naći dobru dozu između, sad kad razmišljamo o tom našem preživljavanju situacije koja je s jedne strane ugroza života na 100 razina, hoćete koronavirus ili potresi, ti strahovi za bližnje, neizvjesnosti, plus ostalih, gubitak posla, strah egzistencijalni, strah za bolesne koji su možda negdje smještene u nekim bolnicama ili za male bebe, djecu ili za trudnice. Praktično doznali smo recimo u ovoj emisiji da s jedne strane je dobro vjerovati u našu unutarnju snagu, vjerovati da će proći, da ćemo izaći iz svega jači. Međutim, postoji nekad, rekao bi čovjek, ono kad drukaš sam sebe kao dobro je, dobro sam, a s druge strane tu postoji ova vaša preporuka, ali ako niste dobro, u redu je da niste dobro. Sad, kako ujedno ne zavaravati sebe na način da se hrabrimo i kažemo bit će dobro, a s druge strane da si kažemo što ću kad stvarno nisam dobro. Pa, zaista je važan taj balans i da kad nismo dobro u tom trenutku da si dozvolimo da jednostavno nismo dobro, da se isplaćemo, da se sklupčamo, da smo u tom nekom trenutku tu sami za sebe i da si baš kao što bi utješili svoje dijete, da si kažemo ok, tu sam za tebe, volim te i vjerujem u tebe, bit će ok. I sad možeš biti tu da ja te držim i čuvam da se isplačeš i isto kak dijete se isplače i onda dođe k sebi i može dalje. Tako i mi. Jednostavno si moramo dati taj period da odmirujemo, isplaćemo se, odtugujemo i budemo tupi kao što sam spomenula i onda jednostavno će automatski krenuti taj proces da možemo dalje. Da sumiramo, ako si ne dozvoljavamo to, onda ćemo samo prolongirati
taj proces i vrtit se u krugu na ja i ne pomicanja naprijed. Ako smo se dakle raspali ili tu i tamo se raspadnemo, to ne znači da se ne znamo nositi sa situacijom. Ma kakvi, pa i dan danas se i ja raspadnem, tako da je to apsolutno normalno. Ljudi smo, emotivna smo bića i zaista je normalno da se raspadnemo, da imamo dane kad nam je lakše i kad nam je teže. I najčešće da prespavamo i da je sutra novi dan već nosi jako puno istine u tome i stvarno taj san jako puno odradi, tako da opet naglasak na taj najosnovniji način brige za sebe je toliko važan da odspavamo, jer tokom sna se čuda dogode unutar nas i fizički i što se tiče našeg uma, da smo opet sutradan spremni nositi se dalje i da se probudimo s novim idejama, sa novom snagom i kako se uspavamo ako smo prenervozni, da se uspavamo ili ako se u polnoći zbudimo i ne možemo više zaspati? Mislim, možda vam postavljam neka nemoguća pitanja, ali recimo što vi radite kad imate problema s tim da vam je jasno da ste preumorni, da vam treba sna, kao i naši mnogi slušatelji, a san ne dolazi? Pa ako primijetimo da san neko dulje vrijeme ne dolazi, ono što je dobro je zapravo dići se, otići u kadu, pročitati knjigu ili napraviti nešto umjesto da ležimo i da štrikamo i onda bivamo sve ljući i ljući na sebe jer je noć je sve kraća i kraća. Noć je sve kraća, jutro se moramo dići. Ono što meni pomaže je da sama sebi odvodim tu progresivnu relaksaciju, što je zapravo vrlo jednostavna stvar, da prođemo od stopala prema gore i da zamišljamo da nam se dio po dio tijela opušta. Najčešće dođem do pola tijela i ne znam više za sebe. Ali moramo onda polako, ne kao na brzinu, kao prsti zglobovi i koljena po trijenici. Da, polako. Znači zaista da spustimo pažnju do stopala i da promatramo kako stopala postaju sve teže i sve opuštenija. Kao tonu recimo u krevet. Mm-hmm. I onda polako gležnjevi, pa polako donji dio nogu, pa polako koljena. I tako idemo dio po dio tijela, najčešće upali. Ali bit će noći kad ni to neće upaliti. Onda možemo probati odmeditirati. A ako ništa od toga ne pali, onda ćemo se dići i napraviti nešto. Otići skuhati si čaj, ili otići se oduširati, pročitati knjigu i kad ponovo postanemo umorni, onda otići spavati. Mm-hmm. I za kraj da malo i privedemo našu emisiju kraju, a da vas previše ne iscrpimo jer puno ste toga dali ljudima koji su nesrećeni, ja vjerujem da ćete i dalje. Ovaj trenutak kad su ljudi pohrlili u Petrinju, kao i vi zapravo, neki su otišli sad bez obzira na organizacijske poteškoće, kolone i slično, ta jedna potreba da ako treba i vi u svom autu, golim rukama otkopat kuću, nije problem. Staviti bilo šta iznad ljudi, donijeti što vam treba, kome, gdje ste. Dakle, mi smo konstantno kroz ove dane imali najčešće te upite što ljudima treba, kuda da to pošaljemo, kako da budemo sigurni da su ti ljudi dobro. A naravno ti ljude ne znamo ih, nismo ih nikad vidjeli. Što se u nama događa? Taj silni val dobrote, ali zapravo želje da se pomogne. Da li se mi na neki način identificiramo s ljudima, pa onda ako neko koji roditelj tek rođenog djeteta vidi da je takva osoba u potrebi neko ko je stariji, ili jednostavno se nešto drugo još s nama događa? Pa mislim da apsolutno onako na jednom praktičkoj razini shvatimo da smo svi jedno i ono što stalno se ove drevne filozofije govore da smo svi jedno, sad mislim da smo svi to spoznali, jer kad se ovo dogodilo smo svi osjetili enormnu ljubav, empatiju, brigu za druge ljude i išli pomoći. Mislim da je to takav dar koje smo svi dobili iz ove situacije i da zaista svi trebamo biti zahvalni na tome i potruditi se da ne zaboravimo na to i da nastavimo nositi taj plamen ljubavi svako u sebi i nastavimo si biti tu jedni za druge, ne samo za ljude u Petrinji, nego i jedni prema drugima doma i prema susjedima i prema suradnicima na poslu, jer zaista ispod kože smo svi isti i ovo nam je zaista pokazalo onako fino drito u glavu da se prisjetimo toga, da smo tu i da si trebamo pomagati i da sve ostalo zapravo nije važno. Nadam se da ćete nam još nekad ipak doći. Biće mi jako drago da vam opet dođem. Da još neke naše nedoumice i da nam podijelite neke savjete. Evo, kad malo blago rezimiramo sat vremena koji je iza nas,
neke poukuse tu. Kako god da se osjećamo, u redu je da se tako osjećamo. Koliko god dugo to traje, u redu je da dugo traje, ali naravno znajte da postoje ljudi koji vam mogu pomoći i gledajte da si sami pomognete. Brinite se za svoj organizam, hranite se, nemojte zaboraviti piti vodu i ugađajte se na način na koji znate inače da vam paše. Ako treba se brzo riješiti tjeskobe, nešto dublje dizanje je dobro, trešnja cijelog tijela je dobra, plesanje, što smo još rekli, ako se treba opustiti, onda polako opuštajte dio po dio tijela koji tone u madrac do glave i natrag. I evo vi još zaključite. Ovo što mi je sad palo na pamet je eventualno ako ljudi žele, imaju na moje web stranici besplatne meditacije. Danas sam snimila 4 meditacije za djecu. S obzirom bilo puno roditelja koji su mi se javili jer ne znaju kako pomoći svoje djeci i onda sam jučer bila u komunikaciji s njima da zapravo vidim što se događa, na koji način djeca proživljavaju to, pa sam odabrala adekvatne sugestije da umetnem u meditaciju da se djeci pomogne. Uglavnom mislim da imamo jedan paket za prvu pomoć već spreman, a ja svakako radim na tome da evo, ovih dana razvijam program za neku dugoročnu pomoć i nama ovdje i ljudima u Petrinji, tako da nismo sami, svi smo tu jedni uz druge i idemo polako dan po dan. To je petrabrzović.com. Tako je. Sad neće mi roditelji oprostiti ako znaju da su njihova djeca u strahu. Što im reći? Kako im pomoći? U principu ono što našoj djeci treba kad su u strahu je da znaju da smo mi tu. Da smo uz njih, da smo tu, da ih volimo i apsolutno raditi na sebi jer kao što sam rekla oni sve upijaju od nas i mi se moramo pobrinuti da smo mi ok ili što bliže ok da bi i oni mogli biti. Ali oni vide da... Oni sve osjete. Oni sve osjete. Ako smo mi u strahu, onda, mislim, ako je mama u strahu, ako je tata u strahu, a oni su moji idoli, kak da se ja ne bojim? Ne? Znači opet sve kreće od nas i njima treba enormno puno ljubavi, podrške, da znaju da smo tu, da im se odgovara na pitanja. Znači ono što je jako važno je da koje god pitanje sad djeca imaju da im se odgovori na to pitanje. Ako ne znamo odgovor da kažemo da ne znamo, da ćemo istražiti pa da ćemo im onda reći, jer naravno da ne znamo odgovore na sva pitanja. Da ako djeca traže da trenutno sad spavaju s nama u krevetu, da im to dozvolimo, da jednostavno ako traže tu blizinu da budemo uz njih. Da ih pratimo. Tako je, da. Dobro, ostatak na petrabrzović.com, odnosno Petra Brzovic, terapeutkinja specijalizirana za traume, bila je naša gošća. Puno vam hvala na ovom. Puno snage vam želim i za vaše obilaske potresom stradalih područja koji će se, vjerujem, nastaviti. Dođite povremeno i nama i eto, svima nam želimo da se volimo i da izađemo stvarno još jači iz ovog. Puno hvala na dolasku na Radio Puno Sljeme. hvala vama. A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle stardust